ni sa Marbas Biru. Siya kani dan pura na itu. Lah aram. Bang Gobi. Tahu nggak itu? Mau nyorong ko na aram. Are. Lain magpapagitan na ini ko semua ko lang kanin ganun lang. Asin na buat ko. Para sa kilo na kiba. Ha? 3,000 sa kilo ng mga Oh, tidak kon kabin. Mamar di sibuto ibarna bisa lupit be. Oh. Tapi tu sendiri. Gelok. Alah, maksudnya aku di kono. Cuma ko bayar sahot. Masuk TV dulu dah Ton, masuk TV. Video klip doon. Bisa di lembah gunung ni. Bisa jauh ni. Aujo na video. Aku sudah datuk ko. Oh, jadi mah. Nah, video sunang wet sampat kumangan. Bawa tu dia tulang. Ayo katua. Nah, dah udah nilai dong ya situ. Ate may ho gambar di kamar si Sadan no. Oh, Nah, dono. Majum no. Nah, ya. Oh. Ima pa daw. dia kicap manis. Wah, manggiaan ni bayo. Ngomongin mo tukong mo kuriolo. Kau boleh bilang. Yang Bukan si kicap manis. Tidak. Iya nak kebersihan do ya. Ida ya kotoran si Pakul be. tak boleh dong kulit ikan. Dia kicap manis itu. Ini kayak pahikin. Tak jalan habis. Lagi